ngavekapin kala FMR khui katwili makhamya ansam na bunghang madida chishat wuivang office picketing abaw haira UNC TKS na katom haira Manipur kapong Wunshimui State Calamity sada ngawaw mikhavai MPP mall apoy jam na kasatay Leikhayang ator aja Tangkhul Express Pvt pau Ringyaophi Ningshen ina pami dalei pau bing may saina nganang rumsa Border fencing kasagala FMR khui katwili makhamya jithaida ansam na bunghang madida jishat wuivang office picketing abaw haira naga homeland pamdi leret ngavei kapinli makhamya kala maring kapha phongshok hailala Indian sarkar na mathei khami li all naga students association manipur ansam na makhamya ngabaw haira border fencing li makhamya yari demonstration rally sit-in protest press release Momendra naga long the day na mishok haira ka Indian sarkar na mathai kami aggressive approach hi democratic makasana kala repressive sayada ansam na condemn sahiram ki kakharano Indian sarkar na dandi kasahili ngusung titra kaji hang hairam itu winning maringa pha chithai khawai kala fencing ot thakta kham khawai kala free movement regimes FMR high milushit khawai democratic phekar khuira kaji associations with presidential council kazip kharam tarik trada khani thang ngayaw ka haina chi Indo naga political issue resolve sa khawai negotiating table engage sa khawai association jina Indian sarkar hanglushit haira border fencing sa khang sakala FMR Kuitri ka highly maring kapha khokho sada jithai khawai association jina office picketing sara jihaira makhamaya phongka shok office picketing jit naka hills district saikorali punghang madida jishat wuivang aja direct khani thang hawphokra yarwi ningachang kala ancestral ngalei la naga shimkhru integrity nga khawai da longphang saikorana kachicha shiwe pamli office picketing sa khawai ansam na kathong hairam issue hiwe na maningachang Otsa kashok tharan Indian sarkar kala Manipur sarkar na responsibility khurada ansam na hanghaira kala border fencing construction ni shichin khawai individuals contractors transporters agency hikatha na raw materials kaphung la kahai saikorung langda tangphulungra kachi associations na hangmathin haira FMR khui katwili khanga sun border fencing ot kasali ka katom khanga chona chi accountable sara consequences Samphangra kachi ansam na hangmathin haira ansam na thanda office picketing sagi da khalei hi United Naga Council nala kakatom phongshok the district apex bodies kala tribe hohop president saikorana corporate sa khawai kasat haira ansam we phaikar hili tangkul kadam naw saklong nala katom dalei naka naw pingwe akhon hi mayang khei paimara ithumwi ngale ngakta identity uphold kasa kala rakhara atam safeguard kasali nganing shing leya gaji chanpau hi chingri ka hai kha panglak aina mishok khawai yarwina phap tami katomi luda kasaklong jina ngakaw haira Manipur weather ka phongwe sagaze hi state calamity sada officially declare sakawai Dr Angomcha Pimola Khoijam na kasathaira ter ka phongna sajada khalei maramni MP jina governor Ajay Kumar Phalali ka pisang haira state leader ka phong shok jida khalei hi deforestation kala policy failures na khamataya maram ngasaya kha kharewili yanglaga Ajay weather ka phong atam hi thak khamai mangmaningla saklagaina sagaze zakashi shok ngasak haira season hili situations hi jakshisang lapai gaji signal ngasaya da MPP mol na kabisanga India Meteorological Department na orange alert mikhavai thailaga situations hi haukapokna monsoon season zakshime mavakapei leyakachi ningkakhrik phongshoka jidada sada state calamity ngawaw hayaka institutional measures haupokta shokta khalei hi yangkasang mangmaningla rakhara atam wuivang khangaran sapaira the MP jina hanga official pronouncement like a hitharan inter-departmental kangashik mathamida resources mobilized sada center wina urgent financial assistance kangaran relief rehabilitations wuivang targeted schemes shock kami kala infrastructure restorations la preventive measures hikatha wuivang phaikar mathamai khuipaira the MPP mol hangam
MB jina governor li ngasanda concerned authorities measures kuida khalei la kuikapai maram la ngazek hairechi. MB jina district commissioners state disaster response force commandant zangda concerned officials li ngasanwa sadalei da hangam. SDRF na train sagahai National Cadre Corps NCC pingli chijin kavaila hanghaira. Kala kasak kachot atam hili volunteer sada khalei rujumnaw pingwi kashakaza ngaran mikhavai MP jina lupa khangachon la mihaira da MPP mall we personal secretary na chanpao mishoka. 57th Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship 2025 kala 16th WPF World Bodybuilding and Physics Sports Championship 2025 wuivang Indian Bodybuilders Federation's IBBF na selections trial rungmi kidalei. Selection trial achon na akhama Silver Palace Banquet and Lawns Pune Maharashtra li rungmira. Chile kapanga khui pingna Indian team li zangda Asian kala World ngahan li wazangki kachina. Team India ka kapang jile tangkhul naw khanila zanggi dalei. Selection trials wuivang hunphun naw Kanrin Shaiza kala lunghar naw ungrei thei lunghar wo ani aya mathang Pune Maharashtra li wahaira. Kanrin Shaiza na 75 kg SR bodybuilding li Manipur we na wazangra. Ungrei thei lunghar wo na men's physique and men's sports physique up to 180 cm wili Nagaland we na wazangra. Ani kanini Royal Gymnasium Ukrul we proprietor chief coach L. Robert Mite wazingli train kasana. 57th Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship 2025 chi phe thrada t-shirt eina hapokta magada phangai na dangta Bangkok Thailand li rungmira. Kala 16 WPBF World Bodybuilding and Physics Sports Championship 2025 china nga phe tarik thrada akhaina hapokta thrada shini na dangta Batam Indonesia li rungmira. Zingyat makamatha wuivang Senabadi Shong Warshim Shungkavai District Administration Chishathaira. Senabadi District Likhalei Warshim ping achon na akhama Shungkavai Mamoni Dalei District Magistrate Chairperson of the District Disaster Management Authority DDMA Senabadi na zizimi haira. Sipan zingrot kamerli sagazi Senabadi li la zakshimei thui kachili zangda tir kapong ngalei khamin shokhaira. Indian Meteorological Department Imphal Center na Red Alert Warning Kamili Senabadi la zangsai. Zingyat zakshiva fagida khalei thaida relief and rehabilitation efforts samamanda district administration na kadam nauping educational staff wuivang safety wuivang pekar kakwina da hanga. Assam shong la tir kapong na zakshilak ena sajadale. Kashok kazang ngatingda Union Home Minister Amei na Assam CM ni call saung haira. Assam we kamataya kong thara kaida danger level kanda long dale. Tir kapong ji district rada phanga mi 78,000 kada sajadale. Union Home Minister Amei na tir kapong we situation ngatingda ngajon mi kapai ngajon mi rada hanghairachi. Tir kapong kala ngalei khamin zangda Assam shong singshat unchimui limi chishat kada tihaira. Shongfu train kazat kala ferry services li kahap lengasak haira. Zingrot Kamar na Sajada Khalei Maramni Shana Assam Sikkim kala Arunachal Pradesh with Chief Ministers kala Manipur with Governor li ngazek haireichi. Kasak kahap ngasung kavai center na khangachon mikhavai mirada shana tuimi haira. Northeast mi bingli kakatom Modi Sarkar na lunghar thada nganingda lei kachi shana Twitter li kapishoka. Manipur zingshat unchimui shimlak sachishat hangchishat ta kathum zakshi haira. Sa gaziji mi 3,802 li sajadale. Tir kapong la maning akhangalei khaminna sa gaze tang la khung 3,275 kata sajha haira. Unchimui lungli mi khani sajha shike hang thrukda mati kachi report sayechi. Ngalei khamin apam thrada khani kadale. Crop area 0.2 hectares Saza infrastructure Thrada Aka Zakshi Hiram Kalami 720 evacuate Sahiram Machine he Chung May Sara Kaja report he Guptang Zinina Tangdawi Matang Migashok Atishuda Hong Kaminam Kurai Hengang Chegon Kala Wang Kei Bamli Imphal Kala Iril Kong Kaishok the Ring a Nine Tang Bingli Kung Tarap Hong Hiram Kurai Hengang Chegon Kala Wang Kei Bamni Imphal Kala Iril Kong Kai Shok the Ring a Nai
Tangbing le khung tir phong haira Imphal West District lila Nambul River overflow sada uribok eina samusang tir phong haira Jingrot magachat hina Nakaram Shong residential areas li tir kapong shok haira ji Rescue gala relief efforts dalei National Disaster Response Force NDRF Indian Army Navy Air Force Assam Rifle State Disaster Response Force Police Fire Services with personal gala rescue boat teams na operations dalei Helicopters gala boat shujinda tir kapong bam saikorali khangachon rashungda sadalei da hanga Kelo India Beach Games 2025 li Manipur na khayui mai khaya sampanghaira Union Territory of Dadra and Nagar Haveli gala Damand and Dewli Makhokami ngahan Chili Manipur na medals Tradamati gold panga silver tharuk bronze katum sampanga KIPG 2025 li Manipur Maharashtra Nagaland Haryana gala Jammu and Kashmir hiping hina gold medals ngarai jada sampanga rokta top 5 ngapamji silver medals machine ina decide kasana Manipur Witili Maharashtra kala gagatumali Nagaland zanga Kelo India event li top 3 li gazang Nagaland wuivang hina khareng asai Haryana kala Jammu and Kashmir na kamadeli gazang sampanga Kelo India Beach Games 2025 with gold medals kachunga Pengak Silatli Mia Manipur with gold panga wili madi sports chiwena sampanga 2025 Kelo India Beach Games li state kala UTS pingwi athletes Tinka gada medals sports tharuk kala demonstrations events kanili shiruk kwingroka Indian Trakawi Kelo India banner azingni KIBG 2025 in a beach games editions kareng asaya beach games in a gum hiwe Kelo India event kamading asaya winter games bara games kala youth games rida rungmi haira ladluita ajuwi kamadaya bauping Leiret mavakapei kala FMR kui katwili makamya ansam na bunghang madida jishad wuivang office picketing abaw haira UNC TKS na katom haira Manipur tar kapong Wunshimbui state calamity sada ngawaw mikhavai MPP mall akhoi jam na kasat haira Ajuwi baw hiling ajang haira Pao nga nada kay Nathum saikorali Ringyaophi kala kamahai zimikshong sa serani